na bel Kuki-Chin so nga zaw si na bon ni pa tunin zong vanui ka so chom Lahkhom ho anangai pitaw te Russia la Ukraine kidawna ahong chi so chan in Ukraine gamsung Russia sipaiten ala bezing ubin hi gamgi to kinaiz acheng adia Kharkiv region acheng Ukraine mi pi sanga simho chu thodo na achi hazing in hi Russia te hin Kharkiv region sa asolam kaya holi ala abe ovin apongdo kinuvin hi het thei khat chu satal de ni sim som na khat ni ko azong gamkai sunga honga ala azo uwa ana phondo asaw an hi Kharkiv region Ukraine governor pa saidan in milham sanga wal ho do na anei uwa chule mi tampin zong Russia te khona hi chelai gamgi munahi ana to ta ovin asejin hi achi saniden somni le lika asungji azong drone som thumle ni ta in Russia 10 buluna anei kinun hi Ukraine official ho saidan in Georgian gamgya hi Russia sepaite akemai tu pi un hi hilla sepei hillang garman cha lam hi zongle Russia te hi gamchenga tamzo owa chungnun na nei zo uchu hi tai alang khan agalmun Thusoh to keman Ukraine President Zelensky in Ukraine sepaite ale thu na in gamgi a hu Russian sepaite pansa namun ho ha te in buluna ti chu counter attack akibol 18 anapongdo in hi amana saibe na tu dimunahi Ukraine te dinga apoimo akul penchu Russian te offensive plan hi subui pi ding ti hi ahi anati Ukraine President Putin say to kimanin nisim somna ni Sunday ni hun gamgi a Russian te Belgorod kopi sunga chen in zone len ta khat Ukraine 10 rocket le missile mangcha anakap sit nawa Russian mi segi inthina ato ovin mi somni ta amachang ovin hi ichithil so chu Moscow in terrorist ho chalo na hitin hate in dem na anilzin hi Russian President Vladimir Putin in tilso to kimanin buffer zone atha Ukraine gamsung hopma sa ding in anagong helzing in hi Russian Ministry a kontupon dung zwezin pathin ni khu abulun na Ukraine in aman Soviet khanglaya misar ni ta zong anakap la obin asejin hi Ukraine te bulun na achu Bergograd gamkai za thau khu zong kap sit nawa may kung nasata anaso dolo an hi Kuki-Chin ke he Bangladesh Chittagong hill trek sam ho ke bogan thein hi asang che tai tin self-styled Colonel Solomon General Secretary KNF KNA in ET anhet sa in hi amman asay na achun Bangladesh government to peace agreement anakikain hinla akinup to no ho na to apo do ta sang in government in Kuki-Chin na mi temu sita abol po na ja ceasefire agreement kibot kya gammangla kizon kit hitai ati hichichu hilo hile April kimla avela ceasefire extend to Lahkhom kit dinga kinup to na hi chom khat ceasefire sung in government in chamna bui pi sang in Kuki-Chin sung suke na ding le suboi na ding policy agon chu KNF dinga mo vet the hi poi ati het thei khat chu April ni simli ni hu achu KNF KNA hon Bangladesh National Bank munni anabulu uwa paisa na pu do hi hichi ni hu achu Bangladesh Chief of Army Defense Minister in bank ki bulu na munchu anavet la hlon KNF KNA chu terrorist organization ahi tia apon do lhon ban Bangladesh gamsung KNA khunung ki mutalo din ki thai mang din ahi tia anapon do lhon ahi hicha defense minister in asaina achun KNF KNA mi ho hi bomb nam mi ho ahi kuki sungpum pi ahi poi anati ahi hichi Colonel Solomon in asaina hichi zo apachun Bangladesh Security Combined Forces on combing operation apan ovin adiin bomb ho target abol ovin ataw pidan uvin kusumi ho low ball thailo chule nela cha ki hol thailo in akoi uve ati chule KNF dinga ginmo ho aman uvin nasate in abogan the uvin tu chanhin mi somna ni inthina atu in mon nailo mi somni langa zel alhut uvin ahi zong ati chule April ni simli ni hu apa tu ni chan in KNA le Bangladesh Security Combined Force ho ki kap tuna Bangladesh Army Major khatle Captain to sepay sa givel le KNA chapang mi thum in hinko anachan tai ati Bangladesh Army ho hin
milham chunga chu hi ule pathen lung se in thal choi ho kama charging du ahinai ati Colonel Solomon in asaibe na achun kuki ho chen zo selkar umjong le mundang ho hi mi na tam ovin nakitho khom the ovin panpina zo mundang akun ahung the in Bangladesh a na so pi ho hi building nei lo kabang ove ati gamha sa government invite chata ding a koina mi te hiu in ken thain hi sei zo hi te pui ati amana sei be na achun amuna kuki nam mi te panpi na thei chana apan hu di in tim na anei in hi geldo thei khat chu Bangladesh government hin Burma a Arakan army le chakma thingnoi mi group JSS ho to ki tho a KNF KNA hi sumang ding a joint operation anabol chu alolin lo phana ceasefire anapon a hi hinla hi ceasefire a peace talk a government in alhna zawdi lo phanova terrorist group ma apon do u hi tai dul etwa hi KNF KNA hi Bangladesh a kuki pom namba group hon atoso a hi win hichila a hi government hin bone community hi main target na anizing a hi Iran Foreign Minister Anhi Tuletua, advisor to Supreme Leader of Iran Ayatollah Ali Khamenei in Israel Hamas ki ka gar ki sa laite in Israel gi na anay in hi aman asay na achun Israel in amchan anga alo bele Iran in nuclear doctrine ki hiya Israel lay sit chunga ki subayding ahi ati Iran nuclear doctrine dungzui aku nuclear bomb nay loading ti ahi hinla western gamhon anay diwa agin mo ahi Kamar Karazi in asay na achun Iran in nuclear doctrine ki hielding ahi ati Israel tin Iran nuclear facilities puluna anay zingzi ahi Iran tehin le thu taiding a Israel chunga gi na anay zing ahi tin thulut ki mujun asay in ahi Du ahung lungding Somse gilako channa Israel Independence Day man kompide in Israel Ambassador Noor Gilad in BMC Chairman WL Hangsin Tim na invitation ahinay 80 thulu ekimu inahi. Hitubang pa ha salaita Manipur Israel teni agal ako asit laita Israel government akon BMCI Chairman ahina to kilhan invitation lekha ahung zing tehi bene manase tehi ay geldo azing uve tehi akilang in ahi atin Olam tua Thusoh chun ata lang in hi Mizoram State Animal Husbandry and Veterinary Department Thusoh dungzui in Mizoram gamsung African swine fever in bo zakol asomlako at hitay ati hichi pulhin Mizoram State shung mun som thumlagum ato akhahidan khurchil hitay zong ati hichi African swine fever hin Mizoram Gamsung District chomchom la achun Aizawl District aha to akha pin tin thulut ki muchun asay Israel Hamas ki ka him kam do thaina ding le Gaza mona humanitarian aid ho alu thaina ding Doha mona Turkish intelligence chief Ibrahim Khan makainan Hamas officer ho to ki hona achil ha pizing in hi Russia in Ukraine chunga gal ahin bolapat Putin jetlanga pangjing let mi poimo chini Defense Security Chief Sergei Shoigu Nikolai Petrochev chu ato mulhan akon Russian President Vladimir Putin in khelna anay lontan hi India in kumsomchan Chabahar kungkay mun aman thaiding in Iran to kikut khelna anay lontan hi hichi kungkay mun hi Iran tuipi pamchin Gulf of Aman ahopa hi Brazil gamsunga hoilugu ha ta ki thole tuile zaati na to mi zakhala som lilanga alhintan chule mi sang jangale som thumle gate wal chenagi na kisu lowa umlo u ahitai Thusoh hi Brazil Rio Grande do Sul kai aso hi Indonesia humlam gam kai za tuile mopo ke akon hunglong do lava dakzia thina to mi som lila kha alhintan ki to kha na nei zong mi sagi alhintan hi Dunia di in Thusoh hichan in akichai tai Thusoh tha imukit ka ovin na bon un mang phalit chibe